I pozdrav ljudi, evo nas ponovo na našem kanalu. Ljudi, danas sam spremio kako napraviti svoj Facebook profil. Odidite na svoj pretraživač, bilo šta da koristite, Mozilu, Google, pa onda ima Opera i tako dalje. Znači kucate Facebook, znači Facebook kucate i otvorit će vam ovo. Znači ovdje je da se posle, na primjer, kad napravite account, ovdje se loginujete i idete se prijaviti, ali vi to ne možete pošto niste napravili svoj Facebook profil, pa da bi mogli idite na odmah ispod ovoga, idite dole ispod i evo kako se pravi. U ovaj prvi oblačić pišite svoje ime, znači kako hoćete da se zovete na svom Facebook profilu. Ja hoću da se zovem Lazar. A ovo ne znam šta da stavim, a umjesto ovaj TV stavit ću ovo TV, znači broj mobilnog telefona ili email adres. Znači ja ću lupam sada Lazar 1, 2, 3, 4, 5, 6 majmunče hotmail ili ako hoćete hotmail ili gmail.com. Ovdje u sljedeći kvadratić ili oblačić napišite isto ovo da ponovite. Znači prekopirate ovo, idete copy i paste. Ovdje ukucate svoju šifru, znači ja ću ukucati znači ukucate bilo koju šifru. Ja sam ukucao da ne baš govorim sad, pošto ću možda i koristiti ovaj profil što pravim trenutno, ali možda neću, možda ću ga blokirati, znači da ga ne koristim i tako. U sljedeće informacije ukucate datum rođenja, znači lupam sad, ovo nije moj stvarni, znači ovo nije moj stvarnički datum rođenja, znači lupam sad 17. ja rekao sam 18. ja kliknuo sam 18. Onda lupam se decembar, u sred zimu i godina lupam 1996. Izaberete koji ste pol, ja naravno muški, kliknete na muški i te napravite nalog ili napravite profil kako vam je lakše za izgovore. Znači evo, nije ispravno, znači ipak morate svoje pravilno ime, znači ne možete menjati sad. Znači ja ću ovdje samo Lazar, a hoću pravo ime i prezime, znači Đokić, i idete napraviti nalog. Sačekajte malo, kome je spori internet treba ćemo malo dužeg vremena, a kome je brz malo bržeg vremena. Jesi li tvoj prijatelj već na Facebooku, znači to preskočite, poslije možemo dodati ovo prijatelji i poslati im zahtjeve. Idete sljedeće, preskoči korak, sa korak broj 2. To je to, znači ovdje možete dodati svoju sliku, znači Facebook profilna, znači ovdje na primjer bude profilna slika bilo koju da stavite, znači idete add, sad pošto ja ne znam baš engleski da ne lupam, samo idete dodaj sliku i gotovo. Eto, to je bio to sve za danas, nadam se da sam pomogao. Ako sam pomogao, stvarno bacite like, share, komentar, pretplatite se na mom kanalu, puno bi mi značilo, pošto zadnjih ovih dana sad sam u neke pripreme, pa možda neću snimati 2-3 dana, ali pokušat ću.
pošto imamo malu maturu, pošto završavamo 8. razred osnovne škole. I to je to, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!